gagayam na imbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Sakbay ti amin kayat kumanan nga ipakam mo dahito ilaang ti YouTube channel ti gayam yo JENA ALMOITE DRAMA. Nadaman mga ganyo sa bali amang yap upload. Kadagiti drama tayo abiyag ti tao ken manang bianang. Dagitay tattao amang lamnam ay iti sandamot a pagbambanukan. Ngam kit di pacheck adin tumatlaang agpaot dagita. Kaya titayin tayo nga rodendanggan ti part 27 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Manipod ka ni Kabsat Karya saan napod no nagantin tayo i-drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Karya. Dear Manang Bianang, ilingad naklakuman itinagan a Karya. Adadwa nga anak ko kat pasig a babae. Agpada na pintas dagiti anak ko iso nga ado dagiti agararam kadakwada. Uray sana nakalpas iti kolehyo dagiti anak ko adulat ta dagiti professional nga agaram kadakwada ta napintas daket nga ron. Rogyak man ti agsalaysay. Balaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana nanang. Kanjak type ti ugali na. Adayabiyabang na. Nay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan ti panagbiag ita. Isu apilyam man na imbag ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na tipilyam. Basta ni Karding ti ayatek nanang. Isunto ti aklunek. Ha? Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingon na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultulada, hindi kabsat mo, ha? No makiasawa ka, tay profesional, ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat, iso nga adaw, ti profesional, nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayatin naklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklon. Ang maklunan na kanon, iti mabiay. Dayday ki idin kanon akardeng, ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional, kan adda na talaga na trabaho na mayatay, Jana. Talaga pilyok tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi ano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayanan! Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una! Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi anapintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sama puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siya, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasya, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pambagilangan ke, siya ti malaan da.
Kasjay ti pamagik idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun maray ta, mga numaladaw iti papanak. Naimbag nga orasyon na. Pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger kami, ti sigsigaan ni Malaw, adumteng ita. Nana? Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama, ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon, dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malaw, wine. O sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ano pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwad. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung ka pa'y lapagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan na ramidak, nanang. Inakit di pastor kan, Ala, sige, makamu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo, Malo. Makadisturbo ak sa amot. At ka di araramidam. Ay, awan. Naimbag at tarimwara kiti silid ko. Diyak mo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak amang irwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ilako? Itig ko, Malo. Ay, kaagyaman nak nga rod, Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga ditang inawawit mo. Ayos lang. Basta para keng ka, Malo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka. At ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso, Malo. Uwan, Karding. Ay, ayatun ka man. Oh, agyaman ak, Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Diyak pa'y mabisay. Awang ganas ko amangan. Abay, nagmurmuryat kayo. Ni manang mo Saan nga pampanunot? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kuna ka ni Roger ti aklonan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat yung kapsamaw. Kat anya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Sana bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yung kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsawg ti bulsa kanchan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluna ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Winang. Ang santay unay alakay ni Adonis. 55 na lang, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo lata. Apay? Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na na balo. Adiya! Nanay, babalong mo gayam. Naimbag Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. Ay na. Urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Kadanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao. Saan nga isawan ako? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kay ni Adonis, inton madamdama. No kasta,
Siya, tinagasan kada kami agar-aram ken ka. Jana. Wen. Ngamin, sika tinapilik nga klunen. Ken pakiinayatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka, Jana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti, sir. Nana, takayan ayat kun ti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayatin ngay. Ala agawan nyo, tasaan pa'y apa natutudaw. Hey, narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Jana ti may papanin ti dayta. Asawa kong talak mo. Nana ka rin Ay na, nagimas ang dagito ya pasalubog ni Adonis. At the pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Ala, mangan kayo laang nanang. Agpeneg kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang malo! Mangan ka mo na! Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kaskada tartaraw. Ha? Anya mo kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawapay nanang. Tamasakitan mo't ani manang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kay, agpay sumo nga menti bagbagak. Inauna ka pa mga road malaw. Ang di mo mausaran, tautik mo. Ha? Awan na, ano dahi tapusong lang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot-mot ni Karding, nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, anapugpugraut. Awan Selvina. Sayang ni Roger. Professional day jay. Naimbag lang ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadag iti agar-aram ken kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandanipay kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pay ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana ka rin. Kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar kun ni malo nga anak yo. Kanya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukil iti pamilya, Nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong galmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayat unay ni malo, Nana. Ya, isaw. Anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin ti tunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, karding. Adda talo dadak kila baboy ko, Nana. Day talaan. Nagbasiton ngay. Dayta, ti pagkarkarit mo. Tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagi jay baboy na. Nakita. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay. Oray di kayag kasaran no. Basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuang ko, Nana. Ay wala. Tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang, ti sagana yaw. Agsina kayo lang, no kasta. Karding, di mo parchen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no parche mon. Day tangaron mo ti pampanunutek malo.
Ngam imbagak mutun kininanang mo, aparotyan tayo dahi. Basta siyak ti makam mo. Noon niya ti anta isulaang. Di mo ko tsinjinwang mo, tapno da pagaradom to. Ala, sikat makam mo malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang, maipapaniti da ita, karding. Jana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy, asagana da. Kunama, binilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basit da. Kung di kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, hawang magkidi Mangrugay ti riga di kam sa mo. Mamirmirao mo ti nakiasawaan da. Iswam, sika, intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais, bongga, ti pamayan niya, wan. Sigurado day ta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay napaw, nagmayaday na. Kan, mamidwa kami to kano agkasar nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na, nagbayadon ngay. May imagine ko, unti lang mintun kasarmawanak ko. Bongga laki diyaga, unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala, ilaklak ang muntaw, di kam sa amaw. Simple lang amin, ti kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw kwartada. Naimbag ni Adonis do ti kwartada. Ay, wala nanang. Kanay na. Tay ito bongga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang? Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y badaw. Mabalin niyo matintag sukat tanalpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay nanang. na. Nintun rabiain nga sukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukatak kadagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawang natumulong nga agsarb. Aday jay kusina ni karding nanang. Isuda ti paraluto ijay. Nasaya nga raw. Uray, isula maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo mari karya. Tanak ya asawa mo tindag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wala, ado tayo magkedeng agkakarro ba? Kan nasidaglaang dito ti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagaga nga gardin ka nagtalon. Day talaan, ti paggagagatan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan ka siguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridak nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapawal. Gayam, Jana. Nabartek ka man na si Mangput Adonis. Uri na bilaan ni nakasta. Marabian ka sumangput. Nabartek ka pa'y. Ay, di kaya te masarsermonan. No kastoya na kain nomak. Jana. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Di kaya tinaangdod a maturog.
Isola baranak. Rumuanak pa'y. Jana, bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho, mita. Inaki jay pistaan. Tada ka no palot dyan. Anya? Hmm. Palut kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, inka pa lumutang ni gestor iti masita. Bayadak to no mga makak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kundi to itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa maun. Jay sa mo lakarayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iji talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Di okay la ko dagita tapno ada kwartayo. Naurewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan mi. Tawang pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumurkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Lakayan na babaero day jay. Ha? Nay, apayaya? Tsuklaim pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papanan ti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga rod nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. Onya nga itid. Pulos nanang. Uri 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabali natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon agpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ne, anda ka magayam dito Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyon ta day malo. Imo mo gayam day asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte a karnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sana linuto. No kasta, aglutluto di asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko, pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na, di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na, siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kano sagpaminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakaamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak namin no pilitag tagtrabaho. Kan uray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya.
Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, jay. Maumak nga ruden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo na itan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito eh. Buwan, nagbakasyon pa lang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga minja ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngayon. Ay, tuwan ana na. Ngam basit laang. Mabila nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo. Nakalako nila kayo ko itimulan na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Ay, saanan. Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti na ito. Nagsingpagayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau. Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na sinaan na lagan. Kung saan idarumdan. Sugadur lagaruday, nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko. Ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Maminsan, pabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka. Iti day nga adunais. Yamo ni namnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kan ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kan nagagay. Ay, apapal ko jay adim kan ka nakaw. Ta napintasan tibiyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no adda kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa nakat nagawidan iti puder ko. Masa siya nakitiburidak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakonkonsensya ak no danduma. Kanayon ngamin ang may palagip kanyak tibidot ko kat naamiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no dikat iti ugali. Napatpatigayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwartana no nalasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan tigayam mo karya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti maysa kabsat diti drama tayo musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script to gayem yo JENA ALMOITE. Ipapaay kada kayo day to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Agyaman kami manan. Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Bianang! Manipod ka ni Kabsat Junjun, san napod no nagan tintay idrama ita. Kasi manti ko na ni Kabsat Junjun. Dear Manang Bianang, dayto ipadramak ken kakat napasamak idi uso pay laeng ti dikipad a cellphone. Text ngamin tinagamamuan mi itinagbalin nga asawa. Kaya tapno maawata man imbag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Nay, hanya day taladawan akit kita Junjun.
Agisim-isim ka manggit kita di taladawan nga gembaw. Nagsiksing rod unay dahi tiksmit ko ninong. Nagpintas siga. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita matibagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto dito. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay gano kasta, siguraduam nga ron adaytan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man. Wan Jun, tamailiwak manan iti busis mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tananggi ko manin ti busis mo. Ay na, maragsa ka na kumata ka na kita nga ibagbagam Janice. Kasla aglag to dahi ti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Mano tawan mo? 30. Siga ngay, manutawin mo Janice. Ay, kwa, Jun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak nga nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Jun. Sige nga, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kastaya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam? Siga magayam na ita, insan. Itayak pa ang mga ayab kan kang dinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adda nobya minsan. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Angam kita aja nasaya at ugali na. Uwan, insan. Di kayo matanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan yon te. Anda sapsapulan niyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang ka nga mangala iti bunga ti parya nga mawamatan. Ay na, kano nalabasak ita ijipunti sa ba? Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwak nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ana bayaganak gayam ana katugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia ang akasinsin mo ang nakita nakakano ang mayat ti tutugawam. Kanada kay ni inawag mo iti cellphone mo. Apay, asino di kinasarita maya? Kuha na nang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawin anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wanto, nanang. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag nga no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan nanang. Mapanak ijibanggag ninaw. Inak managaradaw. Una, dublam ti panaggagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agad bawang ninaw. Kat awam mo't bawang na sindak itay. Tuyo nga minti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang. Dandanin ang kasal. Ha? Ay. Adayo pa'y siguro mapasamak na ninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawag. Kahit
Nagkita kayo ni ti personal. Nag-date kayo. San pa'y ninong? Nek, anya kukuim nga. Saraki mo na. Awisan, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Yamti ka matanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Huwag nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwen. Kastoy at talaga. Apaya kaslawan gaganay gayam, Junjon. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asab titiksmit ko. Nanang, tabi si kanupay iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Addan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yo Ngam, apay pulos saan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod nanang? Kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Huwag siguro nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayam amok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat? Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now? Karuprupam na siguro. No, nice. Dahito yan, tigat-gatangam amangga, kabsat. Naggapuwak ijay ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita aking kwa na. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakitang ijay ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture na impakitam. Isulalang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ninong. Karuprupa na la siguro. Uwing nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo. Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklago iti mangga. Ay, sa bali nga ron ninong. Kaya no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga glaklako iti mangga? Hello Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't, Junjun. Si Kangay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita, Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka amakigkigtot no agkita ta, Ha? Tabi kong mga makigtutak Janice. Maragsa ka na kidi Basta. O ala, sige nga Rod, Jun. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan Janice. Agan-anad ka kanayon dita ha? Sagmamano talakom amangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin. Si Kamo Gayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wan. Ta pinapanaw da kami ni Ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na. Awan pa'y asawa kaka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat ta. Ay, wan dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat ka, mate. Ija ili na nang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkit ala. Good luck kada kayo itinubyam.
Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasar. Kat di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Adda akon dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidriga kun. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kabus mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, uwan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Ini. Adama sumungad ang nakabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, ah. Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John Nana. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka ang makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahil ta, Janice. Este, Nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Uwin na, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, Nana. Nagbutungak ngamen. Tama nga no dinak to kayat no maamuam abakita kon. Awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaiso. Ay, pakawanan dak Junjun. Ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaam mo amon ti agpaiso. Edi santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, Nana. Ay, este, Janice. Napintas ka mo ilatang oray bakit kan? Ha? Kan mo ka nasingpet ka? Ada pa'y maysa nga inlibak ko ken ka, Junjun. Ha? Anya dayta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las tug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang arupat kwarta? Tapno aramidon ti kasta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, bye-bye amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kamen. Kaduak tinubyak. Ni Janice. Janice, isutiin lang. Janice, sika? Ay, kakabelen. Sikati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-am mo kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya? Wanan ako. Kanayon nakapatawaran itilako na amangga. Basta aya. Oo na yan apan nakairanrarana. Ay na. Kahit yung kadimo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo, mat. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at panagpuspuso ni Janice. Iso analag antirik nakin kwa na.
Ay na, ay agyaman nga rod ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Ah. Tay di mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mga wag kang kaitinanang ta agkatawnan talaeng. Ala nanang kunaklatan Makapaikawa mo't adenggan. Hanggang mayos lata. Mayruam tantaw. Diyos to jay kunak dun jaun. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam nagpaisaw. Ninong, na-scam ka nga ron. Ano kasta dun jaun? Ha? Dapay mo ninong. Wala, taubeng di pakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y di naking kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan ninong. Ladawan na kami dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya! Kaya mulat na nga urakas jay. Uwan ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, agim. Linastogan na kamay. Inlibak na bakit gaya may. Nagkidaw iti pamakawan may papaniti dayta ninong. Pinakawan ko matan Ay, no siyak. Diyak kayat na diya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka ngay. Mangampun kami doon ninong. Umay kayo doon kasarmi kini Janice insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Jak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaro ba tayo mutlaan? Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga ko matimay sa nga abay insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan, tanay. Jak masango. Ha? Pasensya ka ninsan Jak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Ada ka di parikot itinubyak insan? Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited ak pa'y mga asawa kan. Ngam kas jay malagayan ti asawam. May problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo't daldala pusin miya sa bali. Ay basta, mangala ka niti sabali nga abay insan. Ado ti saan ang mga yat kanya kaparakin ka Junjon. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila Janice. Saan nga isulat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagiam adumaray iti kasarta. Dumaray daman kan saan. Ayos sulat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang ti karnit baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. San adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Huwag nga ron na. Kunakit di ano saan nga umay lagi ti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanya. Anya asaan? Kano kompleto da. Iso da pa'y di ti nakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bayan nyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga ron no may busay. Awan mabalay nanang. Ala ka wana na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Idida mo talaga asana kaya't dagiti kakabagyak ni Janice nga asawa. Ngam idi nagbaybayag naawat damatlaan kat mayat manantilin nangan mi nga agkakabagyan. Kat nangampun kami mat ni Janice itim bilang mi nga anak. Alakastan tugayem mo Junjun. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Agyaman kami manen. Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Bianang
Manipod kini kabsat iking san napud na nagantin tay patangata ngay drama ita. Dear Manang Bianang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbaros ngarman gaputa sexy kan napintas. Danda ni amin na lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Umay ko man isublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman nak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At usarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublik, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakitkitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manuak mo ngaminan arumari jay balay. Tano duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samad ti papapanandag itay babbaro sa lumablabas si jay balay no kwa. Ay nawan. Nagadaw ti umay mga arimkin kwa na mare. Agsusublat dagiti babbaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay guwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo. ay saan pa'y laan nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Pumayak man na namileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumra ka Agyaman ang nana. Ala, urayo mo ni Carmay aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Adawit ko alamas nana. Kinamulak ija karayan. Nagpanitang kami ni Jaygan. Ay nagimasin nga. Naimas nga alsumanday ta. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipanghana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano ngay. Agkasarta ka din, Carmay. Sekamat, duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya, hanta nga maibagati gasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Jakman, amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti ag-kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pa'y langan niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmay. Sika, ti masuro. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmay kanakan. Tanay, rabiain. Ay, hanak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Carmay, Carmay. Lain ba garabi iyo? Ni, ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Hidong. Nobyong kaday. Kunak man nun ni Ruday tinobyo. Eh, kayo kidi maturugan, ante. Tama pan pastra ka naidong. Kunak lakit din no nakaturog kan, Carmay. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmay, ha? Uray sika. Nagpintas ka. Aywan, adawit ko akik ken chocolate.
Di mo't paboritom da kita, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante hani nga awag mo kanya. Mangag na kanya ante. Kita niya ko, ma. Awan mo dakas na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isekreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikati makaam mo, karme. Nay, papa na manong ikaing. Unay mo't day tabang-bang lumon, nagpigsa. Inlak man ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang mat? Kat, apay nga ron nga kami ti Pipino. Basta, sige, mabana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dakas ayaw ti ag sapatos. Malaminti sa akak. Sige, mabana kon kabagis. Naimbaga oras mo, ading karme. Ne, da kayo matgayam tata. Umunag kayo ah. Anyag gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamit. Ay, kastaya. Aya ba ka din ni antek? Ay, saanan? Oray taada kamot. Ha? Aywan, kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ije crossing. Ha? Katuan ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantang nga rodan, karme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag sure panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay dikit kitaan nyo? Ay, kit-kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak laan tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmag na dita kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta a babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap na mukmut ti mapaspasamak syunay. Anya ti ammo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diya kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, ante. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan ante. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling iti ripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaan. Katalaga akas ta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sabagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mabana kon. Mangan kanton. Tamarabya na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribom na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malana. Bayadak to no mabayadan datin lakok a pipino.
Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ka kumaitad to'y repolyaw. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue mileng. Tamapan kami iji kruseng. Sige. Mabit laang iking. Wanya, nabsog ka mo lang, Carme. Wan ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay na, lumok magakno si katikadwak. Carme, agka kumaibagakin ka. Sapay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Carme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda mo saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam. Nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay, day. Kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaang ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam. Kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing. Pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagamot, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag. Ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon ka dagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idami nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, nagdinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mamatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon ka dagijay lalakay. Baybayamida, tamang ano may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako unay ti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayan ti panangirok mam iti bagin kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. At kasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di ututang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carme. Pagluganan ta ka din agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Anter iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan, ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tag-date, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasana? Patuloyin ta ka diti plano ta. Ti saan ta pa nagawid inton rabi. Katuman maturog tan idtoy ele. Uy, ag-relax ta mo, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka madalakan. Maramdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao.
Jak pala makabayad ken kakabagis wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam sa amatan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Wine, adda pangusarak iti kwartak. Anya, apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisa ni Jay kusina? Ha? Ay, di mo pakibiyangan na Jay Maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay papanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanak ka. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi ay. Saan pa, Mag? Isu nga induhik agaram. Aging gadi nakpay lapaayon. Sige, Idong, nga katasubuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot na geteng ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kidawak kat itid mo. I love you, Idong. Mwah. Awanan kayo itibain, Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumarita na, Idong. Darasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gabong. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito, Carme? Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay, karoon na. Pagturo ka nga. Si kaano kayat mo di maturog ija silid ko? Ha? Agpalso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no darudi kan Idong, ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, kat nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Adniya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamade asyak ti amati sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta ti aramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, podno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Podno ka day! Wan, auntie. Anya! Iso ala tingitak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti podno nga ama ta sikog mo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali ak samot gayam iti atap. Ni Idong sa gayam ti ama dato si Kuko. Anya? Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong, Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigidran na kami, bay. San lagayam ada kami kini Rudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Ladingidag. Ngam jak mamati, Carme. Di na lukoy. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Carme. Jak laim pagarap akas tagayam ter aramidam. Pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ti bagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada abinaybayan ka, Carme. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga ama ta si kugma. Ay, auntie,
Malagip ko gayaman no asino ti ama to si ko. Asinaw? Ni Tata Iking gayam. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Karmay? Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni Tata Iking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya? Ay, di dakman pabasulan iti tayo tamiling. Apay ka iramraman dak dita. Ka inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Karmay, ang nagkaida kayo kanaw, naturog kay Jay Balay. Uy, ngamawan na pasamak, iti nagpaitan ba? Nagpatingga kami la itar arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaang ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ati pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dyan ka anakam. Kaldi nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalakiro gayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wine. Anya ngay. Makitam ita, manong. Di husto di kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyan may tulok ah. Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan may. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oh, mangilawlawan na diya babae. Nagadumagayam tinubyo na. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay. Tadya akong agaram. Talakaya kon. Pinanasulaan, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram itikas kan ni Carmi tanagadumat kayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko itisan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipodi din saan kon anakit kita. Daytaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tigayam mo Iking. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan dayta pa kasaritaan diti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Bianang! Kapadasan ni Kabsat Arisan napudno anagan tingkay mga gan ita amay drama. Dear Manang Bianang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Isa may papan kadagiti dingwan ti padramakkan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanakaw. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama panijay bangkag nubigat. Depindi, ananang. Sapay rumwarak na matandama. Apay, papanamanin ay Hingka man aginumain. Ninanang may. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na barte ka, naladaw kan tumanin nga Greg. Aldaw taw, no agrain ka. Unanang, makitan to ka din. Ay, ikapay lang gamin mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaan, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti daya kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwa Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tadyayak man kalapaw ko ijabangkag amaturog itarabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwan. Nasken amabantayak di dingwan ta. Wen lakay, tani narigat ngagpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw.
Sapay nagdakkel katulungan iji talon dagiti anwang ken bakat ah. Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang ang mapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa dito balaya. Mapan kan samot iji bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadagiti tingwen mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, un ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, makapasadot mo ngamin ti mangi pastor di bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo. Nagwatiyo ta pagpagnain. Agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangay na pare. Ano sama Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabagalan tayo agbapat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag. Masapulat tamad. Mataripato da na imag pare. Ta kasla tao matla kita. Mala pare lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itinggun ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junila. Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasak to man nga ipaasawa iti baka. Parang masikugan. Kat umatuda man. San akasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Isa pati na tao kagsasado tamang ipasto. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsaya atin ngay lakay. Sapay adu ti agbirbirok iti lalaki a baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakit? Nay, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtattakaw. Numadaan day ti gundaway amang tako ka dagiti dingon ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan nagiti tarakan ta? Tapos saan da ang mapukaw? Ares, baraw. Aldawan. Di mo't adu pa iti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang. Angam ada ka pa'y dito'y ang nakailad. Unay kayo matanana. Makaturturog pala da tao. Istrubo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sabi nagsakit yung ulo ko. Sinubsobraan yun tumungamin ti minom iti ara kay dirabe ay. Di mo pa'y napuutanay na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin eh. Sabi nagato tilamok dito. Kasla ka mo ngamin mantika maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iso binaybayan da kan Nalabas kayo manarang. Saan mo da? Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagayaw. Win baraw, talay. Saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimit tanti pa nagbartik na. Oo na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong malatang agmay-may sa sumalog dito'y bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito'y bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan nyo. Win ko Ngamtitakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y maraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaan, tata. Sapay la Ay win baraw. Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak bitan. Ha? Wala tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumad ka na kayo tayo tarakin ko. Saan na kayo nga anwan dahi ta? Uwing baraw. Kitinton sa marunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito kay. Wan tata. Awan problema iti dahi ta. Ne, sumungad ba igayaman ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok na. Tata! Umay kayo mga anal!
Binalunan ka! Ala, umay kan barok. Mangantayon. Sige lang, tata. Imbag man, binalunan na kanakaw. Di kayo tumangamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo naluto itay tinam. Iti rimwara kanya balay. Sige, sige. Makan kayo ngarutan, tanay. Bumaawan tayo ka rin niyo. Ilad ko man pwede tayo kalkalapaw yung tata. Napanuga ka nagna. Naa, kinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga rin turog ko, tatang. Nagsapan tumang ngamin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kinupangal dawat. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos dito. Kanon tupay ang malpas ngay, no puro turog matyaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwayaw. Tapno alisto amalpas, tatang. Kitisupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na latakuman. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no matamdama. Kit no malam tumanay no makariing ka ngay. Kiringin da kun antun matamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayaw. Awa mo nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati ti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot na. Sukatak tumot lang. No makaapitak man ang kadagitay mulak na natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tata, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan ta nga baka. Masikog siguro na. Tayo inasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, mate. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yun. Ketwin, mate. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikukan. Pagkwartaan da taon. Nick, San akas ta anak ko? Di tayo kaagyaman kini Julel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. umadunto may tuwing wintayaw. Nga na, mutoy nga ruden da ita kwarta tatang. Ta itid ko kingwa na. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay taraken da tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti taraken ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumatin nakababayin di tangay. Nala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada, di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di taraken da no saan nagapoy ti taraken ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak, tarinabiing agbartek, nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmet. Dayta nga min ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mang singir. Kasla ka ano lang nga niya tata. Nagdakulin da anak titarakan niya. Uy, nga rod barok. Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay ka na gito'y tarakin tayo, ah. Awan na nyaman na tata. Bilibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong. Kat nagdakkel mo ti anak na. Uy, nga rod barok. Kitsapay ko ma. Tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala tata. Papa na Maris. Mapana ki bangkag tata. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagi na naakmay. Sige tatang. Mabalin man rin nagsikog to'y tarakin may abaka.
Inyig ko dito ay tibaka ni pare Junel. Agpaaduak mamit itibaka. Tani, imadong tibaka ni pare Junel. Takasano, agkarasikog ngamin dagito itarakan na. Tuladak mamay. Umasidag ka dito, si katarakan ni pare Junel. Nini. Di na kayat. Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kengwana. Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko lang. Ay! Nakabulos mo tayo. Awalan, timbarayan. Nakaadayong. Ay na bakit? Imbaglaang ang dadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Hon nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahil siya bakit? Kasano nga rodan nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Naimbaglaang na. Ta nasingpet na nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay. Bantaya man na imbag dagiti dinguan ta. Amang ano into na sumaruno. Karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayta na pasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo naramid mo di kalman. Nga? Di ka man aging di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tayo tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, titarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, noanyaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung ti makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tikas di naramid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas gaya Kitan niya ko ma. Di yu pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. Adalat tamit numakalusot, tatang. Ne, da kayong magayam ti masabat ko, Tata Andres. Naggapuan niyo? Birbiro ka man ni Aris nga anak ko balasan ka. Tanay, malimain, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kin kalding bake. Ay, kastaya, Tata. Ay, wanggayam. Adaman ibagak. Ngam ipalagip ko lang Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong tainted ko kini Aris. Kunana nga may nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga dun inted Ayaw. Malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, Wine. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-taimpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakon di taksidag, tinakay pagudan ti tarakan ni Junel. Intarayan nakit di naming sarang. Kwarta man no kaskasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, takit di man ti mailago. Nay, ako ka. Sa baling samot abaka rito Gimatang nga tani pari Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito Asit gamang nila. Umadayo ka dita. Sumangdo dahi ta kagatgatang ko baka. Di mo asig ang pare. Ni pari Junel tayo agpukpuk ka Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pare Aris! Anay. Ay, nakitam, tigas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulugan na ka. Tano saan? Napuruan ka kuma. Ungarot tatang. Apayanapan ka ijay. Tapno iwayat mo man ang tiplanom ijay. Uwan ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pari Junel. Taim madun titarakan na. Kaya't kumat nga madun titarakan tayo. Tapnod na maila ako. Kasjay mutan din napasamak. Agbalin ko man nga adalkin ka na ito'y napasamakin ka anak ko. Maday tidakis nga apal. No umapal ka,
itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapos sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, aris anak ko. Awan pa ni tatang mo. Ha? Awan pa nanang. Takayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbangik. Day tangarod kahit. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apa ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw dito lugar tayo, nana. Pauray di karuba mi, natakawan da. Huwin ka no nga raw. Ay, Ado tinatakawan dito lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro, ah. Ay, naimbag nga rin naturog nila kay Kuy Dirabi ejay kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y dagijay dingwan. Makikam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Huwag nga rin, tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry, tatang. Saan na maulit ay jay? Pagpapabawya akong day jay nga inarabid ko, tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la dublik ti karmang agsubliking kano sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. Wano 10 times. Nabainanak kadagiti imbagbagat ang makanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak nga ipaspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan tugayem mo Aris. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo.